Дорогі наш прабабушка Віктор, сердечно вянчую познamenий мир. Благословенні всі побажають, і на гэта є много причин. Це Адам свята, щирий пробуще, чоловік вірний справі своєї, добрий син, любий брат і наставник, ксьондз з великой відкритою душою. У гэты дзень асабліва мы просім Божых ласкаў да вас і добра. Кожны дзень новым пробаш хапае милосердности, уваги и тепла. Слава Богу, что Он смех. Наши сердца сегодня наполнены молитвой за вас. И мы узгадываем того, кто сегодня небесно опекує вас, святый Віктор, покутник веры и оборонца духа. И Он стоит завжди для вас, як стяг вечности, як щит от зла, як знак того, что ваш шлях до дорога небес. Мы все щиро просим про Его заступництва, как вами колотила святость, як світло лампади у табернакулі, как ваш голос был, як арка Давида, а ваше покликание, як струмень в пустыне, что наполняет души живою водою. Нехай же день ваших именинов будет маленькое споткание с Божьим святлом. Не были другие, что починается с радостной антифоны и завершается тишиней прихильности. С Днем Святого Віктора, опекуна вашего сердца. Нехай Ён і далей вядзе вас, як пілігрима з Божим Словом, як пастора, як батьку, як святого, що живе у святості щодня. Яны для вас. Яны ще раз. Чому спитаєтеся ви? Адказ такий. Кожна з нас сьогодні носить ветку, з якою асоціюєтеся ви і ваша активність. Поэтому давайте поглядим, что у нас сохранилось. Я принесла белую лилию, милую, чистую ветку. И она знак Панны Марии, Мати Бога, святая, які отрымливая її, памятая на свое покликание быть светом сярод света, а вы несете свое покликание щиро и отдано. А для мяне вы ассоциируетеся з розой, королевой саду, символом любови Христа. И она цвіце сярод церні, як і душа ў служэнні. Роза, валодае прыемным водарам, і дарыць станоўчыя эмоцыі, як і вы, ксёндз Віктор. Я добавлю у букет астр. Гэтыя кветкі, як зоркі сярод неба, што ніколі не згасаюць. Яны сведчаць пра надзею. У астры вельмі шмат прыгожых пялёстак. Яны, як малітва, узнятыя да неба. А молиться з вами одно задовольнение. Я принесла гортензію. Вона визначається великою кроною, багатою кроною. Гэта ніби собраная радость усіх верників, яких об'єднали ксёндз Віктор. А сама галинка, пышная эта галинка, она напоминает нам нашу парафию на чоле з вами. Так само повинен бути у гэтым букеце. Яго пялёсткі, як агонь у сэрцы, які вы нястомна падтрымліваеце ў сваіх парафіянах. Георгий, сонце сярод кветок, так і ви, наша соненька, якое нам нястомна свеціць, грэе, дае надзею на лепшае. А я выбрала эту кветку не просто так. Есть теплые кветки, и могу слов вельмі мне нагадываюць вас. Пропуск, человек с открытой душой, с открытым сердцем. А
обладает твердым характером и мозгом. И это полное случай. Як щебочка нужна. А мне не уявляється гэты букет без лаванды, якая асоціюється зі святостю і спокоем. Яна суцішае сердце и открывает двери для святого сожирания. Это робите и вы, тому это ваша кветка. Прыміце ад нас гэтыя кветкі, бо яны вельмі прыгожыя, як і вы. Это львиный зев. Знаете, называется львиный зев. Все он бывает злой грел. А гэта кветка якая. Яна вылучваецца сярод мноства фарбаў, таксама як і вы, пропуск. Вы такие самые яркие, как гэтай кветкі. Гэта кветкі для вас. А у меня подводный шмат. А мне не уявляется гэты букет без хризантемы. Кветка трывалая, моцная, холодостойкая. Яна сердцу не вечности, бо не боятся по холоду тых рук. А мне вельмі хочется у гэты агульны букет дадаць сіплыя бархатцы, цёплыя і зямныя. Менавіта такімі якасцямі владаеце вы, наш прубачч. Іх духмянасць – гэта нібы малітвы нашых усіх вернікаў. Іх ахвяра – гэта адданасць Богу. Гэта ўсё для вас, ксёндз Віктор. Свой букет я забрала з раслін, якія ветві церквы. А вы, наш шановны пробач, лекар наших душ. І хай пялёсткі, лісточкі, галінкі гэтых траў будуць нібы малітвы аб аздараўленні нашых душ. А я принесла не кветкі, а каласкі зелені. Яны як Еўхарыстыя на палетках нашага жыцця, якія вы сееце ў нашы душы. Гэта залатое зярнятка, задатак будучыні, так як вашае святарскае слово надзея душы. А я принесла звычайныя радонкі, бо простота у святости, як белые крылы несут чистую радость веры, як дитя, что с довером глядит на Бога. А еще такая кветка, вельми доступная нам всем, так и вы все, просто и открыты для всех. А мне хочется в агульны букет дадаць галінку циконы. Сціплая расліна, але з моцным магутным корнем. Эта расліна оздоровляет, надае силу, обуджае нас. Усе гэтыя якасці таксама ёсць у вас. Цикорый – это символ верности, бережливости, внутренних сил. И вельмі верится в тое, что вы, подобно корням гэтай расліны, якія вельмі трывала і магутна акараняюцца зямлю, прыжыліся ў нашай любой зямлі армянскай. Як і гэтая кала, увасабленне элегантнасці і сілы, так і вы, дарагі ксёндз Віктор, прыменьваеце высакароднасць і стойкасць духу. Няхай гэтая кветка стане сімвалам радасці і натхнення ў вашых служэннях.
горкі смак праўды, да якой вы нас заклікаеце. Ён ачышчае душу, як пакаянне. Балы, як напамін, што свята не толькі пасрэдні класы, але і рослі. Атрымаўся не проста букет, а жывы вянок здароў зямлі і духу, з малітваў, што глыбнеюць у нашых сэрцах, з сімвалаў, якія гавораць болей за словы, з натхненнем, якое ўздымаецца, як зім'я на нябёсе. Кожная кветачка ў гэтым букеце пра вас, пра твар, якая не бачная, пра любоў, што служыць, пра святарства, не як было, а дар, пакліканне, як святасць. Няхай гэты букет будзе не толькі асобай сённяшняга вашага свята, але і знакам таго, што мы ўсе разам у малітве, у павазе, у надзеі, у шляху збавлення, які вы нас не вядзеце. І мы ўсе і далей гатовы ісці з вами. Са святам, з днём